Bonjour, Nauna Sili. Aujourd'hui, le 21 8e mois 2022. Bonjour tout le monde, partout où vous êtes dans le monde. Quelques idées à se partager ce matin. Je vous souhaite bienvenue, merci. Sur la page de Nauna Sili Saudani depuis Conakry, la page de l'éveil, la page de la spiritualité. Merci à tout le monde. Partagez le live, partagez le live. Merci Kindia Diallo, tout le monde. Aray sikodunga lamuy ka bimbido. Assalamu alaikum warahmatullah. Meden salmena noko ka wondo, nen tore Allah subhanahu wa ta'ala yo moddi fiya keji monni. Ngara yande kadi sendo de yoga e tobbe machallah. Restez connectés. Ok, excusez-moi, Chérif Al-Amin, voilà. Abdurrahman Ba, merci, partagez le live. Ko ɓuri sattude kon fof ka hoore leydi ɗo no tawa e piiji ɓurɗi sattude tertagol hunde nde hoolinoɗa ko gonga, hunde nde hoolinoɗa ko nafayde, hunde nde hoolinoɗa ko musiɗɗo, hunde nde hoolinoɗa ko gonga. Ko ɓuri sattude kon fof ka hoore leydi ɗo ko tertagol ya fes konko jaɓunoɗa ko gonga. C'est difficile. Merci Bacarno Amadou. Harale fenande ko fenande nafata no yirɗande o no yirɗande, no pentirɗande o no pentirɗande, no jaɓirɗande o no jaɓirɗande. Fenande ko fenande. Ko honto non accutugol fenande satti ko nde tawata hari an fenande ma nden ko fenande ma nden hande ma fenande nde sutiɗande ko gongan kamma. Merci Savane Samba, Bokar Biro, merci. Boubacar Leydou Diallo. On no ɓuri sattande banade. Merci Mamadou Aliou Diallo. Donc si e nder ko voyage ata kon, e nder ko dogata kon, e nder ko ɗaɓɓata ko, e nder expérience ji maɗi, eto kenen daroɗa darta ɗe gande ko wonɗa mowude, ɗi yewtereji ɗi wonaɗa yewtede, ndi needi ndi ne'iraɗa, ko ko wonɗa dogude ɓawo mo jawle, kenen si hewti nokkugo daro ƴewitoɗa ɗum. Sa ƴewitaki ɗum andu kesu ngala ka naata ɓay buy e mo mémoire ji mon ɗin koko ŋaɗi. A ƴeewi toto yaltina goɗɗum ko dattu mum lande, hay si tawi nafima hanki, hay si tawi woni gonga ma kan hanki, mais si tawi wona gonga ma kan hande, si tawi alama nafude hande, no ɗum ɗon fotata wono ɗum ɗon fotata, andu ko top sikka nder gurdam ma, ande kadi ko tooke. Haray ko ya ittu ɗum ɗon ƴetta kesum ko nafa e ma kon, ko wiyete ko gonga ma kan nden ñande ara lontinira ɗum ɗon. Merci Wajiso Asim Diallo. Mi fillito boy e mon no signe contrat ji secret ay wanda, hiɗon signe di contrat ji ɗon ahodiji onon e yimɓe, onon e famille ji mon, onon e ɗimmoɓe mon, onon e dina ka wonɗon, hiɗon ahodi
ahodi e ahodankeji ɗi onon tigri on anda tawa hiɗi suuɗani on ono eɗo hunnude ndin aadi e hunnugol ndin aadi moƴƴana na we sa wakkike sawdu ma ɗum ala ko wiyete kon éveil pinal ala ko wiyete kon spiritualité dina laaɓuki a wakkike sawdu ma ɗum a salmodiri e yimɓe maɓe on waynodiri c'est un contrat que tu signes un contrat secret ko ɗum hatta ɓuyarta par ce que ɓe andi contrat on no ɗon ko ɗum waɗi sa fukkiti yaltugol ka mum wotta jaɓu an e goto waynodiron ko a ittowo mone wotta jaɓu an e goto waynodiron hiɗa yawde ɗaɓɓere kaalisi wotta jaɓu an e goto waynodiron e hoore hiɗa fodimo goɗɗum a anda kon ɗum habbi ma sa wakkike sawdu maɗum si a ɗino woodi konngudi si a yewtaɗi ɗin andu contrat on aussi ñama et ça va te coûter très très cher. Voilà pourquoi beaucoup sont endettés aujourd'hui. Ils sont dans des dettes qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ibe ñamal de be wata yaltude. Ibe ñamal de be wata yaltude. Parce qu'ils se sentent endettés, donc ils sont obligés d'aller s'endetter. C'est-à-dire ibe considère hore mabbe ibe ñawli wobbe, la famille, les amis. Ibe mari contrat mo be anda fi mo. Mo be signali e kene ko be signe mo e gundo si a ñawli ke famille ma a yalti ndin fodare wonde hakkunde mon ko ɗum kadi puusata ma ñawloyago juste pour honorer, pour se faire voir asa ngayka udda ngayka partagez le live. Si Allah arsikima wakkagol sawdu mandu fokkitana yaadu hino ko duwaɗa wiide yimɓe maɓe ko miɗa yawde ɗaɓɓere gandal miɗa yawde ɗaɓɓere pinal miɗa yawde ɗaɓɓitugol komi hombo ko hombo tagilan komi hombo bani adama ko ñalaɗe ɗiɗi ɓuri hittude ka gurdam ma ñalaɗe ɗiɗi ko ɗen ɓuri hittude ka gurdam ma ko ñalade nde jibinaɗa e mum nden nde hitti ha inde hitti ha ka tawata tellement que woɓɓe mawɓe no wersidi hay ɓe wawata andinde ɓiɗɗo maɓɓe ko ñalande on ɗo heɓa wersindare ko ɗon hatti mo wawali andude ma andinde ma ko ñalande wonde heɓaɗa on ko honnu heɓanayma mo wawali ma wiide baba an ko ñalande kaari heɓaɗa ko honnu gommari ko waɗani ñalande ɗimmere nden ko ñande anduɗa ko fi honɗum heɓiranɗa ko fi honɗum waranɗa aɗum ko fi ɗum wonɗe yewteni ko ñande anduɗa ko komi jogino ɗo ko gonga yaka ko peppal c'est ce jour ko nden ñande kadi ɓuri hittude c'est le départ de l'éveil de la spiritualité ko yimɓe ɗiɗo woni kadina ɗo jaɓuɗo miijitaki e saliɗo jaɓuɗo miijitaki o il va subir ha o maaya ko maccuɗo jaɓuɗa diina a miijitaki jaɓuɗa aada a miijitaki jaɓuɗa politique a miijitaki ko contrat ji wonɗa signude des contrats secrets très dangereux jaɓuɗa aada a miijitaki jaɓuɗa enɗan a miijitaki o wi e wiɗo jaɓata ha miijito ma rowtiriɗo ha miijito
a fokkiti yaltude kamon, tu signes un contrat mo anda film. Voilà pourquoi tu dépenses jour et nuit. Tu n'as même pas de base économique. Ko wiete comme base économique ala ko do sida nyawlade kala mo yida no nyawlo sufa enen no nyawlo to den no nyawlo soda auto nyawlo soda suudu nyawlo fagga himbe c'est ton choix min nano boni c'est à subi ke dum don gurdam ma c'est ton choix. Mais est-ce que tu as une base économique damari la sukkude alutta waawude yaltude bimbi o bimbi hida sukkude ndu bandu ma ndu ala lannude hida sukkude de golle de wonda e mum de lutta e ma a wawa e luttude waawude hida sukkude ko wonda wadande yimbe bembe wadante dum hida sukkude de darande de darira goddo no wodi darantodo ma dum hida sukkude de gite ma de lutta e laabude da sukkude de koyde ma de lutta e waawude yawde hida sikkude di mburi di wonda hebude di ala place ka nder gurdam ma on gara wi sida yaltude ka mon ndin ahadi don ko fenande fefinande e hoorema wata jabu yaltude e nden fenande sa yaltidi e nden fenande artata minna de a arata ko minna artata sa yaltidi e fenande hida yawde fi mabbe fenande burado a wona sadaka mabbe wata yaltu fi hay goto yaltu fi hoore ma wata yaltu fi ittugol mone artata aduna wata yaltu fi dabbere kalis ta iwda ton kalis no ton ta iwda ga yad l'argent buri ka wonda ton wata yaltu fi darnangol goddo suudu ta goddo nanire dum wota fodu goddo biye d'avion wota fodu goddo sa fokkiti yaadu fi dewgal ta fodu hay goddo fi dewgal wata signude goddo contrat ukko man gurna jahannama ta jabu goddo inne ko fi makko wonda yaltirta ta jabu goddo ara wulla e ma inna yi ko mi wada fi ya bira mu goddo ta jabu dum si o jabi wadede wado mo yo wadu mo hanyande Allah mo wi kanko andi ko jabiri wadanede sona dum a wura gurdan dabi de det andina ndo nyamande ko majjanga Ton premier combat dans ce monde, c'est d'être libre. Awa wata wonde libre, c'est-à-dire wonugol timo. Si tawi hida ahudi e himbe ahdanjeji penale. Suudi ko an yaltani be ka. Ko hadi be yalta. Anda ko sabudu wadi ala gollude. Anda ko wadi be ala gollude. Parce que haldama fottama ka suudi hida yaltani be ka o wali to hay 14 heures dandi ko sabudu awe ko sabudu wadi sida nyawla ko sabudu wadi da fala wurde gurdam danga wona hida andi gurdam ma dan ko fek hida andi dum ko jahannama wurugol ko wona gurundam fek ko yite jahanna parce que ça te pousse à s'endetter
noddete e ñamale. C'est très dangereux. Si fana on ɗo goɗɗum, il y a une sœur no wodi bandirawo nodduɗo lam, on mo faala sodande kotirawo makko thérapie, ko kanko darani famille on fof, kanko darani famille on fappet makko ley dow. Si nawni c'est lui, si ñamay c'est lui, courant e ndiyan c'est lui, l'école c'est lui. Business mo jokkuno on o yani, o perdi business mo wonno wadda o, ngengu ngo jokkuno ngo fayit ari few, kala ɗaɓɓowo ɗum hewtanay ɗum. Tentini si tawi ko sifa on neɗɗo emo ñamede nano e ñaam. Donc a andi andanoma heɓi jonnon yehi fayit no mari capanɗe fewtuɗo e ɗum, jaɓata kañum harale ko nokkure ka bani adama fiino. Accepter de recommencer ko aduna goo ko nema, mais ɓe jaɓata parce que hiɓe suti ko fewtiɓe ko. Ɓe puusi mo o yehi o naati e ñamade, na wotere de nano e ñaama. Fi yo business makko ko o yani, andi sa yani no wodi ko yimɓe famade, a yanayi tu perds complètement la confiance de tes partenaires. Tuma yanɗa wo e business ɓe huwondirta ɓen ɓe hulete, hay si ɓe yirima mbuuɗi haɗa ɓe huli. Par ce que ko ɓuri hewde kon ko liɓata yimɓe ɓen ko mauvaise gestion économique. Taƴa tokka fournisseur jonnireɗa, ƴettana o ƴetta taƴa tokka, ɗum ɓurata halkude yimɓe ɓe. Hara iɗa andi an on naturellement tu n'as rien, mais iɗa waɗa ɗon kat kut ha ɗum fof fewtita e ma, tu perds. ɗen ñamale ɗeɗɗimo bandira makko on contact lam minnimo bon voici ce qu'on va faire. Anko noddata lam fi thérapie, bandirawo ma ça ne paye pas, ko kanko tawɗo no ka nder yiite wawata andude miɗa ka nder yiite miɗa hatoñin taƴituɗo yiite hollalan ko on ɗo rewi. Tanke ko an woni e noddude, ça ne va jamais payer. Ça n'a pas marché, il n'a jamais voulu ça. Ɓe yehi ɓindo mbile, a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Ça n'a jamais, les dettes ne font que serrer le monsieur, torturer le monsieur. O waɗi vidéo raɓɓiɗo kum, o warti hino ko wi ko, onon famille ngo vous m'avez détruit, on halkila, on bonnilan gurdanɗan, on jiiɓilan, on ñaamilan. Mi yafanaki on aduna e akira. Il s'est suicidé, warti. Quand la chair m'a appelé, j'ai dit c'est ça. Hare o memi ka wiyete ɗon point rouge, wata sikko heɓatama, ko ɗum ɓuri hulɓinade, sikkugol min miɗa daɗi. Allahu akbar. Faut anticiper les choses. Ta sikko heɓatama. No wodi bane adama ka wiyete point rouge, sa memi ɗon ko non retour, ko amma wana porté disparu, ma wartoɗa ma ñaw heɓe wawata sifanade goɗɗo, ma feeta. Merci ba Abdoulaye. Min namata wallu, min nama wata yurmi goɗɗo, min namata danko goɗɗo, mais waɗu ko hakkille ma a joganaki hay e goto ndeɗa waɗa ɗum. C'est déjà une liberté. Sa andi a joganaki hay goto, tu n'es pas obligé d'aller s'endetter. Sa ala e anda yala.
mais ko honno tawata niveau de vie ma on ko $20 hein yaha nata e gurdam de $1000 ko honno niveau de ma wonata ko vélo duwaɗa doginde yaha nata e caisse c'est que tu t'es endetté ko honno niveau de vie ma c'est juste une location yaha nata e cuuringi a wata e dankade mon frère ma soeur ndin ahadi ndi ahoduɗa e yimɓe ɓe secretement yiltito seeka ndin kayita ndin ahadi ko anduwa wadda an ko a patron duwawu soro men ko hoore ma jaabi yaltu e on contrat social fenandeje ko ɓuri sattande noon fof banadama ka hoore leydi ɗo ko tertagol konko o hoolino ko gonga ino moƴƴi no satti mais no nafudema o gurdan lampu gerto no nafude e duuɓi jeeɗu ko a lampu gerto no nafude sino nafude c'est ton choix c'est pas moi de choisir ta vie mais si ala ma nafude yurmi hoorema fuɗɗoɗa hande wallinde fondation gurdam maɗa socialement économiquement wallin fondation ma neɗɗo fof no hatoñine fondation tentini ɓiɗɗo ɓalejo finowo tawa bemmum anda ñalande heɓa le jour le plus important de ta vie finowo tawa hay bemmum anda ñalande nde heɓa on ko ɗum on mari ko waɗane finowo tawa o anda ñalande heɓa les 7 jours de la semaine an anda ko ñalande on et puis c'est important c'est très important andugol min ko nde ɗon ñalande mi ari kadna ɗo c'est important naturellement e neɗɗo mo wandananima ɗum ko ɗum waɗi accirni landagol goɗɗo ɓuri ko wawi ko saw sisano fatigue hakkude men e mawɓe men ɓe hakkude men e partenaire men ɓen ka dewgal hakkude men e musidɓe maɓɓe heyi mo kala koko wawi kon mo kala koko mari kon ko ɗum o fejjinanma pas plus accirni noon landagol goɗɗo yo jonne ɓuri ko jogii ko non ko haa ɗon maɓe wawama ko haa ɗon ɓe wawi yettade heɓaɗa taw ɓe anda jalande heɓaɗa waylugol ma ɗanni ne waɗi lampe guerte na fou il y a d'autres qui ont reçu de bonnes éducations chez nous na fou on va pas généraliser ko haa ɗum no ɓe wawama heɓeɗa ñalande nde ɓe anda ɓe wayle ɓe ɗannine ɓe waɗi lampe guerte tour c'est tout c'est que on ɗon ko ɗum ɗo maramma combat luttuɗon ko an wodani lampe guerte dakimito ta ko e sonnaɓe mum je vais vous dire ça aujourd'hui sa yi lampe guerte no mari sonnaɓe ko inde ko photocopie ala ko soñji hewtitimo lampe guerte dakimito ta ko jawdi ndi o mari non ko inde c'est juste des chiffres chez lui parce que les dettes Nyamale den, ça l'empêche de réfléchir, de dormir, de vivre une vie très saine, de respirer. Lampo gerto ko kulol wurata ko kulol mayata. Parce que mo nyawli nyamale mo signi contrat di o landaka. Alandaka. Wota nyawlo fagago. Sida way non nyawlade an nyama sa ala ko nyama ala ko bikkoy ma ko nyama mais yo taw vraiment faire ala mais fo dehida mari ka fofa ara a nyawlade min nawna je li rento je suis pas spécialiste dans le domaine mais mimmi da andi nyamande ko boggol il y a beaucoup de sortes
de dette. Andu a joganaki goɗɗo goɗɗum. Et là, tu commences ta vie. Dans la spiritualité, sha'ari ka horde ko andu a joganaki goɗɗo taw putter. Fuɗɗoroɗa taw yummama e bemma. Wona an suɓiɓe kamɓe suɓma. Wona an suɓi yummama na an suɓi bemma. Kamɓe ɗiɗo wi no faala ɓiɗɗo. Ils n'ont qu'à assumer. Wota goto inne hiɗa ñawlimo enduma ƴiƴamma goɗɗum, c'est pas vrai. Koko ɓe waɗi e ma kon ɓe hettata. Si ɓe waɗno ko moƴƴi e ma ɓe hetta ko moƴƴi. Si ɓe waɗi boni e ma koko boni ɓe hettata. C'est naturel. Dar ɓurana Allah yurmin jibimɓe lam ɓen ɗiɗo wano ɓe yurminirla non fenomi wonno to sokude. C'est ça la réciprocité. Arhamuhuma yurminɓe ɓe ɗiɗo kama rabbayani sahira. C'est-à-dire ko ɓe remi e makon ko ɗum ɓe soñata. C'est naturel. Yaltu e on yurmende naafi. Si mawɗo kala andi ko remi e ɓiɗɗo mum kon ko ɗum soñata, o suɓay ko o rema. Kono si mawɗo andi si o remi ko boni e ma, an mo wawi soñude ko moƴƴi e ma, sabu ɗanningol ma, ame c'est un danger. C'est un danger. Fi zurriyaji aro yeyɗi. Min ni ma joganaki goɗɗo putere. Ok? Sauf dans cette culpabilité, on fait nande. Il a jogani même, a jogana goɗɗo putere. Kala lampu gertoru ndu yiɗa no waɗa ka ngani mayri, indi jogani yimɓe ɓe. Kala lampu gertoru ndu yiɗa andi no waɗa ka nder ngani mayri ko kayru duwa sa'ade. Anday non ko neɓa. Anday ko neɓa. Wona yiyande bana adama ɓe wonma yiwde. Ɗum na ko neeɓi. Le temps, les masques vont toujours tomber. Merci Babla, partagez maintenant le cœur. Merci Amantine Mine, donc arrête. On a un qui marque kala ko fal. C'est notre solution. On a un qui marque kala ko fal. Tagini de da fala but. No ala ko fotata e nema ka hawre leydi ɗo hewde buttu ɓernde. Ala ko ɗum duwanoɗa jannede karande lawol. La paix du cœur, la tranquillité, la liberté wa mum ala kadnan. Si jawdi o kalima ɗum, si partenaire jo ka dewgal a heɓiral mo ɗum, si musidal o kalima ɗum, si wondigal o kalima ɗum, andu jaka ko anduwa remude ɗum e beteke. Wona yela. Wona yela, c'est une décision, c'est un travail. Koko remete. Mi fillito wota lando goɗɗo ɓuri ko wawi ko. Hala ko yebbuy ko jokki en hande ko landagol ɓuri ko yimɓe ɓen wawi ko. Mais si o tigi gaynata o gaynata. O wi ko ha ɗo mi gaynata, wi non. Ino probléme ma on ka dewgal, probléme ma on ka musidal, probléme ma on ka politique, probléme ma on ka social. Hiɗa landade nden ɓuri ko wawi ko. Ko sonnajo ma on holluma kon ko ɗum o mari. Ko modi ma holluma kon on produit mo holluma no wiyeteɗo toxique ko ɗum on mari. Moƴƴere iwata ka ala.
jaasere si goɗɗo hollima jaasere modi jaɓu ko ɗum o mari andi probléme mo hande kadi wona kanko ko an way sa jaɓi ɗo joni oto wa nodi otoje de 4 vitesse nodi otoje de 5 de 6 de 12 vitesse modi suko 12 vitesse faalaɗa yahan otowa ngal 12 ina ɗum ara a toñi kum kat c'est très simple hiɗa faala sonnajo buumiɗo modi no woodi sonnaɓe buumiɓe dolle pourquoi tu fatigue ta femme koko o mari koko jonnuma hiɗa faala gorko fewɗo gorko nunnuɗo modi worɓe no woodi modi worɓe no woodi ko sifa ma tumɓe o ɗaɓɓude même qualité même pièce a joɗnay to jetta moɗo accu landagol o neɗɗo ɓuri ko waawi tu crées des problèmes et puis tu te plains tu crées un démon et puis tu te plains merci wona wonki makin konko falla ko ɗum falla hiɗa faala ɓut modi ɓutna wonki maki yalto e ñamale yalto e landagol yimɓe ɓe ɓuri ko ɓe waawi ko ɓe holluma hande konko ɗon won niveau maɓɓe ɗon ɓe hadde recrée ta vie fuɗɗito change misoji maɗi wona wonki makin ko faalaɗa ko hiɗa faala teddungal won teddungal hiɗa faala jawdi won jawdi bana adama no wona jawdi no woodi yimɓe kamɓe tigi ko ɓe jawdi min ni jawdi c'est pas les billets de banque no woodi yimɓe naturellement ko ɓe jawdi a oui naturellement ko ɓe jawdi parce que ko hoore maɓɓe ɓe waɗani ko e hoore maɓɓe ɓe investisi awa ɓe nanani ngol konngol ko jama wondete ko non woni jama wondete mo wondali hoore mum inni wonda e jama sike ko lorra jama o point ɗo c'est très important ko jama wondete ko gonga bana adama fof no yiɗi tawede e jama mais si tawi noon an a wondali hoore ma tawnorgol hoore ma e jama na lorrugol jama pièce ko gollata ka dewgal ma ɗiɗo ko jama ko fuɗɗi koye ɗiɗo bana adama tun wata wonde feere mais mo wawi noon suɓade ko hombo o wondata e mum sabu andugol hoore makko ko qualité produit on a wata moƴƴude ka dewgal ma a wata moƴƴude ka association a wawata moƴƴude nokti tawi hakkude ma e wonki makin moƴƴali c'est zéro ko ɗum yiyata jama wi ɗuɗu ngin kono ko nguufo par ce que gotum ala gollude sa ƴetti ɗo piiri je mayiɗe wulure a ɓannidiri a takki fiilɗe huɓɓata e wotere ala gollude na fi piiri jeɗen no ɗuuɗi a ƴetti ɗiɗi pet hiɗe charge ha ngaɗi ɗe ala yoodade a tappiɗe yiteke huɓɓay c'est la qualité qu'il faut chercher wona wonki makin ko faalaɗa kon faala ta wona yimɓe ɓen ko ɓe faala ko ça ne paye pas ko ɗum perdimma ka dewgal ma hiɗa faala wonande ɓe nguma ko o faala ko tu perds hiɗa faala wonande ɓe nguma ko o faala tu perds là tu perds wonu an taw ko faalaɗa ko si a woni ko faalaɗa ko nga anday ko wonɗa ɗo ko honɗum yadata e mum ano si goɗɗo jeeji goɗɗo fi giggol o wanda hoore makko si goɗɗo jeeji goɗɗo fi teddungal mana yiɗa là c'est fini hunde lutta e ma si goɗɗo jeeji goɗɗo teddina non tu mérites pas sina ɗum ça doit être réciproque way tawa hiɗa jogi ko okkata kon no duwa wonde tawa hiɗa jogi no iwa ganda sa okki tu ne perds pas mais tawi a okki tu perds tu es en danger
l'amour ko andu a jogare taw sina ɗum sa wondi e goɗɗo y a un vide en toi ɓay ala ton tu vas continuer à réclamer jonna hey wona needi addaɗa wona o yummama na o ɓemma hiɗa mari valeur hiɗa mari nafoore ko kanko kadi o hatojine mum c'est la réciprocité ko wattito ɗum tawi noon ala an ko wattite wona wonki makin ko faalaɗa yo yimɓe ɓen jonne wona wonki makin kon ko faalaɗa yo yimɓe ɓen jonne sino e ma ɓe arana e hoore maɓɓe iPhone 12 13 ala wiide hay goto sooda ko ɗi wona soodirede kono no e majji soɓe ala wiide hay goto añeena soɓe woni ko ka kabine no famiro ala wiide hay goto añeena kono fof no añi soɓe poubel ala wiide hay goto dogu pottoɗala hey ko a jonnali hoore mako personne ne va te donner ça quand même les pervers narcissiques les femmes il va faire semblant un pervers narcissique ne va jamais t'aimer parce que joyiɗatama aduna mo wawi noon arde ɓay mo andiɗa ɗani o mesira ngani mani o anda ko on ɗum faalaɗa roɗɗo ko ɗum en tan love bombing iɗa faala giggol ko a jogani o siwrine o yaltitane sonnajo ma gorko ɗaɓɓaɗo o moytine nden bomborde nde wonma moytinde lansetino nder ton la dépendance affective ko ɗum wiyete lansetino ka nder bomborde mesalal no ton on lanseti ngal mesalal ko kanko noon o ƴettu tum bombon on o taari ɓay o andi o fotti e yelotoɗo e gollowo na goto ɓay ko yela ma on ngari a yejjiti koko gollante koko remete e ma si a remi e ma tu vas attirer exactement les personnes positives si a remi on positivity ngun daygu e ma ko woni daygu ko ngaray mais sa remali e ma sa yi daygu no ara e ma ko fake ko wonuɗa ko ɗum adna on jonni tayma adna ko darorgal mais buye men koye darorgal ngal yanten fusa ngal few ara ndaari to ka darorgal iya soɓeɗen e mum lanca darorgal ngal yaha ndaara darorgal fekwal daar to enna vala ara na kañum woni nder to ko ɗum welata ɓe no fenande hoore mum doga ɗaɓɓa ko fenana ɗum si fotti e ko fenana ɗum inna vala ko gere ka ko gere ɗum minen andi ko minen gera gami hoyruno boddi kami hoyruno bare ko gonga ko ɗum momi hukkodiri wo ko fuɗɗo nden fuɗɗode wona gonga ko sakkito nde woni gonga mo anda kanŋe sooda sila les pervers faasi ko bomborre marde lanseydi bomborre marde poso e muru ɗon muru wakkilo murugol ngol mi andu si a memi lanseydi on so a waɗali thérapie lanseydi on si feƴƴi ka hunduko ma memoyi ka nder reedu ma a huɓɓay c'est qu'on appelle la dépendance affective a huɓɓay wo yiite ko andi noon hiɗa e nder yiite ko rewɗo e magge nde ƴettata gurdam maɗan fo jonna goɗɗo o ƴetta konko jonnuɗama ɗon o jonne goɗɗo c'est ça les pervers narcissiques parce que o gayndi e ma
a jonnimo ko duwanoɗa gollitirde kon o ƴettay o yaha o jonna goɗɗo go fi yo hendo ko on ɗon kon kadi fasiki yiɗata goɗɗo mo yiɗa hoore mum no yiɗa goɗɗo ko film wonma tournande ɓay no ko film no weɗa soit to wona acteur ma bande chef ma wona escroc e film o tournon ɗon no foti ha kadi ko yela konngudi ko yaltata kon ka hunduko makko fof ko perpale mais yiɗa yiwde ɗum ñande wo ñande mais ɓay tun yiɗa yiɗi fenangol hoorema tu penses que ça va changer donc rien n'est tard waɗan tun hoorema konko faalaɗa yo on pervers narcissique waɗane lanni andi tampere adna nden fof no jeeya e habbagol tampere ma nden fof min nawna silli mi rowtirade yiite jahannama o ñande mi waali e yaasi andi neɗɗo si waali e yaasi andi habbora goɗɗo sona Allah andi sa ka habborɗa tawi ko Allah pet habborɗa ko Allah pet woni giɗo ko Allah pet woni moƴƴuɗo ko non lutti hande kadi ko fo aljanna ko fawtere jagga o probléme fof ko no habbi on no habbiɗa sa yiya noddi goɗɗo o nota a fiida a habbo ka habbi o jaabo ka layne goɗɗo walla o wallanima a fiida a habbi o walle ka e tawi ɗon a habbaki min nawna si mi habbaki wowturu sa yiɗa haɓɓiti ɓe wona patron na ɓayɗa habbi goɗɗo no habbi ya woni ɗa habbi yo yiw ɓene min yaltino macca nga simi heɓi coggu biredi min ñamay simin heɓali miɗen andi ko ɗum woni aduna si heɓi ke min metta si heɓaki min ko ɗum woni aduna min ñawnotta non goɗɗo nottani e téléphone men asal kon kata bafalam mi suuɗo non, jamais feeñugol ko wona je m'en fiche ɗaɓɓa e wotru yiida ñande heɓuɗa ko wiyete ko giggol Allah a yiɗa e hoorema ko lutti kon fof ko naafi gam kako metti fino jonno may angata joni noon ɓeɗa andi kon ɗum ɓuri bonde e wondigal bongal ɗum ɗo noon no kirɗi faut prendre un bic ça fait 7 ans j'accompagne les gens j'ai assez d'expérience dans le domaine ɓeɗa andi kon ɗum ɓuri bonde e wondigal bongal ko ɓenta ko relation toxique relation malsaine ko enen wiyeten ɗo ko giggol andi kono ɓuri bonde lago a andata ko tooke ha yalta e mum jaka yaltugol e mum ko ɗiɗi ko waynodirgol e neɗɗo on ma yaltugol e gurdam makko ɗam hay si ɗon wondi mi ara yalti e nder gurdam makko ɗam a yalti e nder manipulation ji makko ɗi ko ɓuri ñeddude ko ɓuri hulɓinade ko ɓuri kanude ko tuma yaltuɗa fuɗɗiɗa noon miijitade ɗan gurdam ma e yo hare miɗa wiide miɗa muññi miɗa wiide hare komi moƴƴo c'est à dire an hiiɗa e on naggeyagal hara yiɗa ƴettuno hoorema ko muññaare ko yurmettede ko dewgal komi moƴƴo c'est la partie la plus difficile ɗum waɗi siminnoma ɓuri chaque de fof ko hoore leydi ɗo ko accitugol konko sikkunoɗa ko goo kadi to Bouria merci Amadou Télémilé merci partagez le live mettez le cœur ka sikkunoɗa an hiɗa moƴƴi ko moƴƴere wonnoɗa e mum ko muññaare ko a malaika hiɗa wawi gérude papa solution mama solution hiɗa ñeeñi ɓuri Allah hiɗa faami ɓuri nelaɗon hiɗa muññi ndara noon mbawa a yaltude
tawa jaka ko soɓe wonnoɗa ñamude, ko soɓe wondunoɗa e ko soɓi kon fof gawro leddi ɗo ko faasi ijo ɓuri sogude fijirowo santimanji goɗɗo Lucien traite anda neɗɗo on alanamo teddugal, alanamo giggol, alanamo yurmede, et puis tu le manipulamo piltamo, détruisa gurdam makko ɗam socialement, économiquement, détruisa. Harayda jannama ɗon diina ɗo ɗoygol malaika nene ɗum fof ko shirku. Diina ka wonma haalande kan ko diina yimɓe ko shirku, na diina Allah de. Allah ko faalanama c'est la liberté. Wallahi c'est la liberté. Allah faalanaka sona dimankako, c'est-à-dire so waɗalima leggal fello kullum barew ñaarimo o faala ya suɓo ko wi ya suɓo ko on non o suɓantaka ma. aɗo ɗo kadi ko probléme go ɓaawo a andude jaka ko soɓe wonnoɗa ñamminede iɗa hatto ñine ko wiyete kon thérapie d'accompagnement, parce que ça fait mal. Na ɗum no wona sombo neɗɗo yiya aduna on kadi comme négatif. Siko debbo hula worɓe ɓe, siko gorko hula rewɓe, ça va t'affecter. Mariage ma question, ça va beaucoup t'affecter. Ça va beaucoup t'affecter. Parce que ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Il a mari temmeje de yota. Den temmeje de hatto jina e moccede. Ko lootugol nde hande laaba, hande sila. Lootande goɗɗe ko kerbeje wiyete. Lootade haɗe laaɓa hara gonɗi maɗi no yaltude waɗade pansement ko welata woɓɓe e meɗen. Ay goɗɗo no mocca temmere ko ɗum non welay ma ko yo tigi moccu taronde mawlande. Non, si vous avez des blessures émotionnelles, il doit ñawdirde ɗe par la thérapie émotionnelle. Anda ko ɗum woni so andeji ɓay ko temmeje so andeji ko ɗum waɗi si arti e ma a haaɗay ko temmere nden no, si a miijitike fimu ngo haaɗay falte wartata inde ton. Si nde ñawdaka nde raaɓay ɓiɓɓe maɓe, nde raaɓay taniraɓe maɓe ha ñande goɗɗo e maɓɓe anditi nde temmere ɗo ko ka ƴiƴande wonno mawɓe amen ɓe may wona wonki maaki konko faalɗa yimɓe ɓe wonani. Ƴetten toɓɓere men sakkitoro nden qui est là. Alpha Saliou Bari, merci. Fatoumata Binta Diallo, merci. Diallo Daoud, merci depuis l'Algérie. Kadiatou Bouria. Ɗum ɗo noon fof wata gasude si tawi a anda hoorema, a anda ko fihum ɗum addiranɗa ka aduna ɗo, a anda ko wiyete tawhid. Par ce que mi haalane ɗo diina Allah kan hika ton. Bana adama wurinna jaɓata ka heɓa doole ka yaltita, par ce que c'est une libération. Si diina Allah kan jaɓama yimɓe ɓen woni libre, koko woni maccindinde yimɓe ɗo wurra honno. Iɗa andi golloɓe ɗuuɗa, pardon, ko golloɓe ɓen ɗuuɗi ɓe gollata ɓen ɗuuɗa. No woodi yimɓe ɓe gollata aduna, no woodi yimɓe ɓe gollata aduna. Konto ɓurata ɓe yiwde kaka politique, ka diinaji e ka aadaji. On les appelle les gourous. Guru ko jokkuɗo mamu siwoto. Min numa diina Allah kan ka ɗuuɗa de, jokkuɓe ɗum kadi ɗuuɗa. Diina Allah wona fedde. Diina Allah kan ɗuuɗa no fandi yi o diina Allah kan anditata. Kala ko Allah wallini bana adama no addi goɗɗum nandolla muɗum wiyete ɗum kopi takki ɗon.
sa wattanaɗi la haɓɓi to a ƴettay ɗi ɗiɗi kala la Dieu n'en a pas besoin. Si Allah walli ni ko makko ko o shar'i ni dina makko kan o gayni few a ari a ñomiti ɗon seeɗa a ñomiti misal ka nawna selli seeɗa tawi hawrodira e ko Allah kon Allah accidete e nawna selli ko nawli kon fof kanko ɓuri nde wonno tagugol makko leydi e kammo e kala ko woni hakkunde ɗon nde wonno ko o tagay ma o disanoke yumma ma e ɓemma donc o jaɓata ka fidede o jaɓata a memay tun ko makko kon mema ko goɗɗo kon inna a yaada e mo o inna min mi yaafike kan dina ɗon ka ɗuuɗa kala ko Allah wallini o inni ko ni mi rewirte bana adama no addi sifa mum net takki ɗon ko andirta noon kon a memi ko bana adama kon ko tuma ɓernde ma nden fuɗɗi sofude seera ɓitto ko andirta a memi ko Allah kon ko wallahi coloy koy ko atata kon fof pare no wele hendu ɗum ko wifata kon fof pare no woodi par ce que ko fima tagira mi yiɗa ka aduna hiɗa sofi sa maayi kon to nda yawta ko Allah andina tawa yiite ko Allah andina tawa jaggori waɗu hakkil hiɗa e magge ndar jenti ɓernde ma nden ka nder ɓandu ma jenti nde ɓernde ma kori ɗum ko jahannama no ko yiite bibbilta e ɓernde nden non ko kan gori accuɗo e gori yiɗa e magge gori dina Allah kan bana adama karan jaɓirta ka hoore leydi kara si wona hara o takko goɗɗum sera makka beɓe takka goɗɗum an non ara wiya ko ɗum ɗon woni dina anda yaltino hiɗa e ko ma kon ko ñande noon récupéré ɗa andata jaka rewga aduna ɗo a wurali hewta ɓe ndaara ɓe tawa hunde a gollitirali ko tagirana ɗa fi mum kon a huwali a ɗannini ɗum ɓe ɗannini ɗum a yehi tawa hunde gollali gandal ngal janguɗa ko miijoji yimɓe dewgal ngal wonuɗa ko suɓandeji yimɓe golle ko wonɗa gollude koye gesele yimɓe donc ñalade ɗiɗi hitti ka gurdam ma ko ñalade ñande arɗa ka hoordeɗi ɗon e ñande anduɗa ko fi hun ɗum adiranɗa on noon si tawi mawɗo ma wawale andude wurinda ko ñalade on bo e arɗa andi ɗon haala ala ɗo ko ɗon taw woni direction ma ara noon si ɗon anda an tatti ko ne pas les 7 jours de semaine quel jour je suis venu dans le monde c'est important dans la spiritualité c'est important c'est très très important anda siko jamma arduɗa e siko ñalonma ça joue dans ta vie arduɓe ɓen jemma arduɓe ñalonma chacun sa façon de penser sa wawi andude ñalande anda anday tu es quelle catégorie d'homme quelle façon de penser taranaka affaire batiniyaga je parle de la spiritualité parce que anday combat ma on ko honto rewnatama anday combat ma on ko honto rewnatama no way o groupe sangen sa andi ko a o plus a wattana yiila parce que fo no hato ñine ƴiƴam maɗa man noon mo andade ko ñalande honde ɓiɗɗo mum heɓa ma ɓiɗo fi dannabo no andita ɗum bana adama no ƴetti pette yiite rondi miskinajo mo ala hay ko ñaama se on heɓanama ɓiɗɗo ko fi ɓi kunkuma ma ɓi kaka o waynodira e ñanneɓe si goɗɗo heɓi koyeɓe ñaama goɗɗo maayi koɓe ñaama goɗɗo nawni koyeɓe ñaama donc lannoɗo yewtere men ƴetten toɓɓere men sakkitore nden bana adama ko kanko tun woni tagangel kanko pet woni tagangel tawgel Allah no waɗi piyeesiji e ma ko waɗali ko lutti ko oui no tawa e ɗin piyeesiji doole subagol the power of choice
ko ɗum ɓe attotoma jattude. an e luttuɓe ɓen fof kadna ɗo ko none goto arɗo ko arɗon on fof ɗon fota, mais ɓawo yontere gurnaji mon ɗi change. woɓɓe woni maccuɓe, woɓɓe woni rimɓe, woɓɓe woni malaɓe, woɓɓe woni huuɗaɓe. ñande jebinaɗon on fop ko liberté goto arduɗon e mum kadna ɗo, an wo portojo o ɓalejo o chinois jo, mais famille mo natata e mum on ko ɗon kuddi ndin e barke ki woni kuddi macca gat ko ɗon c'est la famille. famille ji gono ton ɓe accite on liberté, famille ji gono ton ɓe jatte ɗum fes. koye inde ma nden koye ɓe luɓo, hay inde ma nden koye ɓe naafingino fi goɗɗo, hay inde ma nden koye ɓe jonnu goɗɗo ta ko fi gokkum, c'est terminé. ka inde ma tawa ko fek. ko ɗon perduɗa. ko tawata mawɗo ma on o wawata miijitanade hoore makko fi inde ma nde. andi anga woni maccuɗo oɗa si tawi ɓiɗɗo makko on atto arde o miijitirno ke inde makko no inde labade, inde wele wele ko adda e naafigal kaaku, an ko a dimo arda e on nden hoolaɗo self confidence. ɗum battina e ma dans la spiritualité. the power of choice ko joni woni ka dewgal mum hande suɓottako ko to taw fuɗɗi ka fammi fuɗɗi ko ila ka wonɗa bobon fuɗɗi kaɓe innayno ma ɗon ko a cippiɗo. est ce que a cippiɗo wonto le wiyu ko an addimo, si wona o cippiɗo ko honto o iwi ka leydi fuɗinɗamo ko honto o iwi sona o cippiɗo. ko cippiɗo wonki maki ko cippiki, sa ruttaki kaki iwi ton la source divine, sa yirtaki connectoɗa ton ɓe warete ɓe hiritete kikkir. the power of choice on pièce no e ma, miijitagol no e ma tot miijitagol ɗum kadi sa yehi ka école ka duɗe ko ɗon ɓe récupérata ɗum ɗon caw. naatugol ma jooɗoɗa ɗum ɗon jattama. ka duɗal na duɗe ɗen fof, ka duɗal ɓe naade e fedde e beppale e penale e rewgol yimɓe e nandintinagol e wongol malaji. ka école ɓe janne aadaji tarikaji yimɓe ko anda fimo, par ce que mawɗo ma on s'en fiche de toi. e o haji makko ala e mum. sa haali haala mon kam ɓe waɗe aladu ka dande, c'est fini pour toi. tuma pay kum haali haala mum ka goɗɗo ƴetti aladu wattimo ka dande, ko ɗum woni ɗo miijitagol ngo ƴetta ittama. haala baba kum pay kum nanata, haala ka o nanali no haale ha hande ɓe tonganimo haala makko ka. ko ɗum woni nde jasere no huli tun no ani tun no maapi tun. ɓuura sa yaltiti e leyɗele maɓɓe ɗen hay siɗa sayiɗa wakkili ko lawɗum naada e ma. sa ari kama a yi leɗɗe ɗen, a yi canɗi ɗin, a yi kulaji ɗin, a yi boowe ɗen, ta ɗum no ñiddamma i sikka ko sowasiɓe won ton. sa yi a yi étage ji ñeɗla sikka ɗum ko nema. non mon frère, ko law ngande ma ndi lowtata ko siɗa ɓuttini, c'est l'essentiel. sa ɓuttina c'est zéro no way wono way. ko sabu ɗe ɗo doole ɗiɗi, the power of choice and thought, c'est-à-dire doole suɓagol e doole miijitagol ko ɗiɗo ɗiɗi wallitotoma. ya suɓo jikku nafooma, ma ya suɓo waynodirgol e jikku lorrowo wiyeteɗi frek batten. e tawi noon ala taw ko ɗum sa waɗa e thérapie, on te ramène sur toi-même d'abord, on travaille sur le moi interne, ko ɗum taw frappete ha laaɓa
ande kada yana hore ma me ngandine no tong ngayurindi ndi dani na woni kono no tong na wonde mayi ino tong goddo jattuma. You have to go back a yiltito ton yana dole maade yalta e soda gole baawo ndiya nunnugol fenade sodugol aljanna. Ça c'est pas ton boulot ça. Hida fala aljanna tu crées. Hida fala sodade bannu ndiya tagay ni sodade nyama ta soda yore fenade be maki be sheni ke honno be maki honno burma ko honno burma kono burma ida juwo honno burma conci di wadda di kanko sotidi bi mabe ko nyamre kam won ma jonnude kono burma ida yetta inde bi ma jonnama ko honno burma. Oui, bana adama na leggal wana fel di suba de dole do didi si tawi de danaki menen wi'a de ngayuri bana adama le lion sanani gorko no hala anda dan nok ay debbo ko wono wulla awi no laba wullay awi no kani wulla dum kadi dani nokke no wulla to he bi ko je yalti hakkunde be do dido aray arab jodo miji to fi denna bo ronka wawa ronkude wawde windude e nyalande de bikko mu ngaba nyando en baba aray ko jamma de arduda ma ko nyalorma arduda e nyalande kare leer kare no hakkili faggugol yimbe ano c'est pas possible. Harafa gale yor welado yo nyammi ngimbe ko enen kadi yirado welado do yata welado no fagga yimbe duwado faggede duwado yurminede ko do yata goddo jetta inde biddo mum innitira goddo fi suudu fi sakum mar fi hajju shayi mawdo ma no sodo e baawo ndiyam yaltu dum wata o janne on jikko. Donc kala yewtere men ne ko don hadde hande be weltani sponsor be amen be fo kanna do me de woltani kala won be shootende page na silli fi yo page do luttu sakutude ko wiete ko éveil ko tawata adna no hatto nyini hande siko gandal no ka newrema siko jawti no ka newrema mais binangal ko aremata lati n'aura pas ça comme ça, c'est un travail ko min mi juuti halde do si tawi a gollitirali ça paye pas na nasini na mocco ko mi juuti halde do sa wakkilaki immoda bimbi ndara pium goto ko namna selli haali tawata ko jikko mi acca monana go nawna selli e fifa gol nawna selli anda ka wonda mi da yidi no ya tawe dans la liberté universelle sans frontières parce que do yida tay tagudo ma si a mayi da fifa de andu kon to wonda yawde fifa to ben ka yite woni dan kon no nado tabu yite ko parce que be mayi be fifa de no wada no wiya o hewta ton o immo tungo fuddo benna awaga be ka yite ko kiliyanje onni parce que ton ko wullobe wonto ko haacobe wonto ko torotobe woni ka yite okore men diyan yurmineme walleme we want peace freedom ko dum fala la a hewti a mayi dum ari na banela ngen nagge do kayise alutta ton alutta ta ton me anda saje no kono me ti wida la ba o a hewti da welti ida welti parce que a wuri aduna ida welti Allah na vala voici les clients du paradis odo no welti de ha weltare Allah den fawo e weltare mande idi khulu fi jannati nata al janna hobbe ko en ye konu nati o darka shukran bandi la konu non na ko ami mo bandi na do mo mayi donc aray odi ko change
ɗin gongaji ɗi joginoɗa hankin anda na gongaji ma ɗin non hande parce que ça ne marche pas dari ko haɗuɗa yalta e hulugol gite e noppi ɗum kadi ko maccuɓe pus si a maayi ko gite e noppi wonɗa hulde ko yiite yaata a luttay ton a luttata ton mi anda donc wakkilo jogoɗa iman wakkilo jogoɗa tawhid par ce que jogiɗo iman e tawhid no tañƴina ka o naati aljanna hay sa yeeyiɗa a yiɗ a sakkitortoɗa ko Allah naɓiray ma ton ko ɓay a yaadi e fiifagol e fiifotoɗo noon natta aljanna a yaadi e ton mbiɗa waɗaniɗaenna he nangane wullitoto ɓenno telenɗa ta jaɓo wullitagol e piiji tawɗi hiɗa wayde yettude ina Allah ne joni ma koyɗe ayi koyɗe maɗa yahay aray kon no wabbiɗa sino wono muñño si wonota ko i koyɗen no wadde ni ko ɓay tueɗa tu te plaît pourquoi donc a wi yaltu e ñamade wota yi portojo les dettes occidentales wota yi porto no ñawno allahu akbar système ji men ɗin na goto ko ɓuri hewde ko min nafo portojo si ñawlike jawdi ndi o ñawli ndin koko yaltinanamo jawdi min na porto fo ko ɓuri hewde ɓalejo si ñawlike kaka o ruuse par ce que ko jawdi ndin o ƴettata o naɓandi kadi yaltinta hay fus ka e toɓɓe e inde ɗaɓɓe donc si yehi le yaltade ko han ruusete pression économique no hulɓini wata ɗum naɓe wat kon ɗum ñawli okkitiri e Allah ko hon ɗum ñawli okkitiri ekkito wigol yimɓe ɓen a ɓattaki ala kono ɗum waɗa e ma kamɓe ko ɗumen ma waɗande kamɓe ko ɗumen ma waɗande est ce que iɗa andi ɓawaɗo mawɓe men ɓe mo yeehi safari mo yeehi voyage ko wonɓe ɓen ka village neltatamo est ce que ɗo ganduno ɗum par ce que yawnoɗo no konta ko tampuɗo kono hande waylitama mo yehino e voyage wonɓe ɓen ka hoɗo ko ɓen neltatamo so arti kadi ko ɓen fannotomo go yari a yehi ɓe defay ɓe adda addowo maaro foññe korto karta hay paɗe jojjo ɓe adda e nelda oti nde ɗum waylano ko yawɗo on neldata ko yawɗo on si ari nel ɗum ko on tuma wayla o parasite créa hari ko jooɗino ɗon wonno jikke yawɗon ko jooɗino ɗon wonno jikke yawɗon ko ɗum wayla voilà wona mbiɗa weltana fof tori Allah subhanahu wa ta'ala onon woni ɓe ɗaɓɓude kaydi yo Allah newinan on allez-y doucement piiji ɗin fof ara e sa'i mum faalaɓe ɓiɗɗo ɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsukuɓe allez-y doucement piiji ɗin ara e sa'i mum ɓiɗɗo mo faalla on sa vie e kadi si arali il faut accepter parce que sa maayi a acceptali parce que Allah jonnalma ɓiɗɗo o sumnoyte karo man ɗum haala ala to so wi anga heɓata ɓiɗɗo a wi'i non ko be heɓa a weltaki ko a heɓali kon si a maayi o sunnoyte ko ɗum wiyete kuffar sa jaɓali koddureji Allah ɗin ko a kefero jinde hoore leydi no wodi haɓɓotoɓe 7 ans 8 ans 10 ans 20 ans Allah aska ɓiɓɓe si ala e ma heyi o rotire dongal kori mais c'est la comparaison qui te tue parce que ɗa faala yo ndaare yo yi'e yo wi'e anda ɗum kadi hay o jonnuma buyara haalaka onon wonɓe ɗaɓɓude cellal ɗaɓɓire cellal hakkil kori ɗaɓɓire lekki hakkil no naata e kun clinique kun no yalta e kun ka henna e debbo reedujo kodi waɗu doyi ɗe beppale ko docteur wonma haalande ɓuri konko beppale nduɓan wiyata no ñawda e hoore me changi no wonɗa ñamirde no changi kun comportement humma no jooɗi tun no waali tun no ñitto tun changi waɗi sport seeɗa kenenta ko heyre ma nden woni ɓellere heewi e mayre c'est tout ñabbeli buy ko yiyata ko ɓellere woni ka heyre e si ɓellere no toon karande gollirta kara si heyre ma nden no gollude c'est fini ɓanndu fof endata ko faala ko mais hey ɗoyti o sukar ɗoyti o sukar koko o docteur jon ma haalande ko peppale ɗoyti o sukar acci yalti e ngol kulol
ko ngol kulol wiyete nawnare ngol kulol hingol boni ɓuri nawnarde ange ɗi kaydiji ma yiɗa ƴawa jolda ƴawa ɓe feetinino change comportement ma o seeɗa yaltu waɗa sport rowtiro dolle peppale ko anduwa wadde ko anduwa yow ko ɗum ma ñawi par ce que ala ɗanade yaw ɗanuɗa seeɗa ɗoygol no to wiyetego sommeil réparateur sa heɓani ngol a dikkata aduna ndaaro lekkele maɗe piiji ɗiɗi docteur ɓe waɗanayima toon fi ɓe andi ko huuɗaɗo ɓe andi ɗin piiji ɗiɗi gonno ɓe waɗane toon fi ya ñaamu vitamine uji fi ya ñaamu par ce que ala ñaamude ɓe waɗane toon drogue fi ya ɗaano ɓay ɓe andi a nawna hiɓe andi a nawna par ce que siɗa jogii hiɗa ñaamude normalement hiɗa ɗanade normalement lekki nokka nder ɓandu ma ko haɓa nawnade yon no mbayi ko clinique ɓe hutta yo na wiɗa mari kalisi a jooɗike ha koyɗe maɗen woni poto ka o ɓiɓɓe maɓen no mari jawdi ka jooɗo innanga barki ta yaltu men kala ɓandu ndu memminota ko ndu maaye ɗaɗi maɗi siɗi gollata ɗi yooray tuuba si bugota ko mba yooray tuuba no mari golle farju no mari golle si gollata yooray ɗaɗɗi yooray. C'est ça la réalité. Parce qu'elle a créé des dopamine. Yalte et gundan doingol. Je vous en prie, vivez votre vie. Foot et wood. Ay adna wana jawa jolda no yoba facture no na dun tung.